Jingīoh jadi doktor yang kejengpang COVID-19 apa kejalan berkelia kelaya Bteng. Habasa uwe pat doktor ubatray po Mariau PhD ulangat ia kini kejengpang COVID kat kendai. Kat kum ki khobor ki belayo le thu bau ni doktor udi bulan pai na po gawati pat ulah le po Mariau PhD haka ar pnatrik jo ubnai ubaladap. Haka tegasni la le ihsan ya kates yu bat ka report ka belayo akalai hoitrik pat ju tu ubnai kala pau bolong positif ani ulayo ia kini kejengpang. Naglang ki bos sarkar masentip bau ni doktor ulayo ia te kejengpang kele lamno yu na po Mariau PhD bale lamno sepo ka corona care center kabupaten po Nongstoin. Dagani kejingyo jo ni doktor jaka Mariau PhD baru ki doktor ki belangat ia kejengpang COVID-19 na po jalan meklaya hadu ka artarik jo nela ajar arpo kilong baro sangut.